65 kiloga kiydiler beyvit uatar bötkahıl munuktan Igor Matveyev, kiyok munuktan Ivan Potapov. Bugünkten Respublika Kiin koratın örgöy spor kabilemden ikiniger bir bildirge hasta boğuşturge Rusya bilen bastırı hin kulaktahi sağlanna örgöy spor kabilemden ikine sürdağın kerkeybit etetgadlı manna tustu brahniga bolatorora öteköster wanna etetgadlı Kehi sütgete kötüler. Kulaktahi üst köbüründen terinen ıtılla durar. Teriyatçiler etbütlerinden bıyılgı bu hasta olatlar kulaktahileri ger. Barıta 300 çöke boğuz Rusya 4-3 regionuttan kalan kulaktahi hacallar. Kulaktahi bugün bastaki güne. Diğer olatlar bebelerin tanı çügeddi kalak. Bilser olatlar takkan tuttu hacallar. Seleydakka bebelerin kıttel bakta tustuğu bulu vakta Ben bilir binen Ivan Potapov beyte üyehe janıttan turuttak. Kini bılırın Roman Mikhailovich Dmitriev adından bütün Rusya'dağı ağaz turnirga bu yahınga 2 mesnillan turar. O kanitten beytin sağslaqtarga respublikaga ötüldü. Kulaktahilerge ol bıhıgar ağacıl ennine sottuga Anatoly Nikolaevich Konstantinov adından turnirge emiye bәчеті hilakti tustuğda 2-0 aksanından Matveyev kıyan her bu kapsıhıga 2-0 aksanından Matveyev kıyan her КВРЦ. Атака со стойки в опасное положение. 4 балла синему. Челлендж выигран. Diğer ikisi hümek sağlanına 2-0 aksanından Matveyev kıyan her. Igor Matveyev tuhne takamiye oğur dağıttan Respublika aras kulaktahilerige seti hilakti tustar kini nam tustulgos kolotun itillacıda. На ковреце весовой категории до 74 килограммов победу одержал Антон Сучков, Красноярский край. На коверце приглашаются Сулейман Алиев, Ростовская область, Алу Бухаев, Республика Дагестан. На ковре Б борьбу ведут представители команды Республики Саха-Якутия Игорь Матвеев, Иван Потапов. Весовая категория до 65 килограммов. Борьба в 1/8 финала. 4-0 orada Matveyev. Orada minüte bir hence hükümde kaldı. Liginde birime var.
Потапов билалиен надо. Этергадылы бу күнгө бу часка кимишге билемне ким кыйгы жулукта ол кыян этергадылы эндин жеки жулухан метел жеки аяннан хияктаа. Апсыгы бүтере 1 минута қалла, ақсан төт нуга Матвеев энники хәр. Потапов кирен көрөр даганы Матвеев шүйдік көрміскенер. Уан ағы сөкүнді қалла. Ақсан уларибат төт нуга Матвеев тұғатығар. Хоп! Свисток-канеттен ямалла. Төт нуга. На ковре Б победу одержал Игорь Матвеев, Саха-Якутия.